Yes, nizera ko mumeze neza aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye by'isi. Ngaya makuru akomeje gucaracara ku mbuga nkoranyambaga. Radiyo ya Samu Karenzi ikaba yandagaje kamarade wa Ferwafa. Uyu kamarade rero mu bintu byaje kugaragara nuko ari umukunzi w'ikipe ya APR FC, ngo anariyo mpamvu atakwemera ko Maga iba ku mukino wa Rayon Sport n'ikipe ya Mukura Victory. Iyi rero niyo mpamvu, niyo makuru tubashije kuba twatohoza, ndetse kandi Samu Karenzi avuze yuko uyu kamarade yari umufana mukuru, ndetse kandi yanakundaga kuzimya amatara hariya i Rubavu. Ni byinshi tugiye tugufitiye, ndetse no ku bwino ubu ngubu rwose ni amakuru aremereye cyane, anari nako ikipe ya Rayon Sport irimo yitegura ikipe ya Muhazi United. Ni match iremereye cyane igiye guhuza ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Muhazi United, ndetse kandi Rayon Sport ikaba yakaniye izi neza ko igomba kwegukana amanota 3. Ni Kigali One ikomeje kukugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Wibuka kudushyigikira ukanda subscribe, ndetse kandi ukibuka no gukanda kunzogera. Radio Samu Karenzi itanze amakuru y'ubwino, amakuru abantu bose batigeze bamenya, ngo nuko kamarade wa Ferwafa ari umufana mukuru w'ikipe ya APR FC, kandi urabizi neza ko ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Rayon Sport bizirana kubi, umwe ni mukeba wundi, ndetse bakomeza bahatanira umwanya, ndetse nk'uko ubibona kuri Rwanda Premier League, ikipe ya APR FC n'ikipe ya Rayon Sport zikomeje kuba zahatanira umwanya wa mbere. Uyu kamarade rero mu bintu Samu Karenzi yavuze yuko uyu kamarade kera atari yinjira mu buyobozi bwa Ferwafa yari umufana mukuru w'ikipe ya APR FC, ngo ndetse kandi aribuka yuko igihe habaye umukino wa APR FC hariya i Rubavu n'ikipe ya Marine, ng'ikipe ya APR FC, ngo ubwo habaye ikibazo kiremereye cyane, ngo uyu kamarade niwe wazimyaga amatara muri stade hariya i Rubavu. Ngo kandi rero uyu kamarade ni nk'ibisanzwe afana ikipe ya APR FC, ngo n'ikimenyimenyi n'imyambaro ya APR arayifite, akunda kuyambara umunsi ku munsi. Ni gute rero umufana w'ikipe ya APR FC afata umwanya akaba ari we uja kwinjira muri Ferwafa, ngo aba ari we uca impaka ziri hagati ya mukeba n'indi kipe. Kumva rero niyo mpamvu yabogamiye ku ruhande rwa Mukura Victory. Ibintu rero byamaze kumenyekana nuko ikipe ya Rayon Sport yasinye ko itakongera gusubira muri iri rushanwa igihe ikipe ya Mukura idatewe Maga, ndetse kandi iki kikaba ari igikombe cy'amahoro. Igikombe cy'amahoro rero ntabwo kikibaye icy'amahoro, ahubwo kibaye ikindi kintu kiremereye cyane, kuko nimba igikombe abantu bari bazi ko gikwiye kuba ari icy'amahoro, kikaba cyatangiye kuzamo ubujyajya buremereye cyane, by'umwihariko Ferwafa akaba ariyo ibifitemo uruhare. ukumva ko ni ikibazo kiremereye cyane. Ikipe ya Rayon Sport irimo yitegura ikipe ya Muhazi United, ni mu kanya match iraba itangiye, ndetse kandi Rwaka Claude akaba ari we uraja mu mwanya wa Robertinho, ndetse areba muri match uko ibintu byifashe. Niwe rero dutezeho amaso, ndetse ba Rayon Sport murindi wanyu ntukabure rwose tuze guhura.